Anyang laki din! Day, narabyan ka matsi ka bakla. Ha? Ay, una na. Nag-overtime kami ang nagpuro si Tibunga ti Kamatis. Amulan ni Uncle Pedro ibangkag na. Ay, nagsaya atin ngayon no kasta. Dakkel mo't at itangdan nyo kan kwa tagub overtime kayo pa'y gayam. Manong ay titangdan nyo iti agmalam. Ha? Ay, kwa. Basit lang nana. 600 ti agmalam plus 150 abayat ti overtime mi. Tapno malpas lang ti panagpuros. Iso 750 amin Nay, dakkel mo't gayam. Basit lang nana. Umalay nga igatang iti abasto dagiti kakaanak ang agis eskwela. No, makitangdan ko mamot ti manugang ko. Ay nasaya at kuma. Ha? Nagsadot to mo ti salit nga asawa ti anak ko. At dalatan iya unag ti balaydang agmalmalam. Anya? Ti amo na laeng nga aramidan. Kat agpadakkel iti mabagbagay. Hay, anya lakit din. Ay, sana all, nana, agpadakon. Si kakit di may, kasanumbit anay baga nagsadot ti manugang mo. Kat, nagsadot mo at talaga. Ay, apo, nagado ngamin ti mabalin nga armon ti anak ko ide. No, apay pa lang ngamin aday ya aberta ti kayat na. Anya? Nagsadot kunak tumaut. Sakpayan ti masiksikuran na mangkitkita kan kuana nga dalatan iya unag ti balay da iti agmalmalam. Ay, salit. Mapalpalabas ko may titibinigat na mapanay tultulod ti apo ko medyo pagadalan. Wow, nagitultulod. Angam no, kalpasan na kumati pa nangitulod na. Mabalin mo't amapan makitang dan akas kini bakla. Sa dino ay at ipakitang tangdanan ni Baklay ta. Kat no makitang tangdan nagpuros itimulan ni Pedro a Kamatis ijibang kagda. Nagdakkel ti tangdan na si ka. 750 iti agmalam ko naman. Nagdakil nga ron ta. Nagdakkel kunak tumaut. Kaslakas to'y ni kadakkel. Iso ano makitang dan kumamot ti manugang ko, ay nasaya at kuma. Ngam, kasta unay mo't asadot na. Ay, yan niya laki din. Ay na, uray si ka, imbaga na kan kati kasta, mare? Katuan. Nagsadot ka kanwa manuga. Ay, makapasan na ay. Ngam ala, wanan man. Nagsadot na nagsadot. Basta amok iti bagik. Amino-minuto kat adamot ar-aramidak. Katuan. At papikto ka din iti daya abakat. Amumutin to ugali ni katugangam. Nagala sipod pa'y. Sa bagay matkit di Ngam ala, bayan talata. Tano dumakkel to dagiti anak mi, tay saanan ang masapul ng itultulod kan sukunan iji pagadalan. Makitang danak to man, tapno awan makunkunana. Di ka latabaybay ang daya abakat. Naganglem to malati payod na. Ay, una yan. Naimbag ko mga ron na ibaga naman. Nga isunti mangitulod ka dagiti anak mo iji pagadalan. Tapno makitang danak nga rod. Ngam saan mat? Awan mat. Adalahang dita igid amapan makichistismis. Ay, nagala sa talaga ti ugali ti katugangam. Katugangan apulos ajak arapapen. Never anya laki din. Amom lakay, nagalas at talaga ti ugali ti inam. Ha? Tapay manin ba kayo? Ay, agasam man, tamapanakmot gayam ichistismis ka dagiti kaaruba nagsadutak ka no. Ay, apo aya. Anya? Inal daw arumrumuharak amang itulod kon mang sukon iti anak ta iti pagadalan. No maitulod ko ida, agawid aktap no aglaba, agdalos kan agluto iti pangaldawam. Sa ita, kas jepay lang, di mapan na ibagbaga? Anya laki din na ni nanang. Bayan, takasaritak tuman may papaniti day ta. Kasarita man, naimbag kumamad na agpresintang agitulod ka dagiti ubing, tapno makitang danak mat kuma, ngam saan mat. Napigsapay ti inam, ngam tila ang makichismis ti paglaingan na. Ha? Anya? Ay, pasensya ka, Noli. Ngam talaga ang marurodak iti inam. Nalabas mo't nanti mapan na ibagbaga nagsadota. Makapangariat ko naktumat.
Apay mo't akas jay ti mapanyo ibagbaga kadagiti ka aruba. Ha? Anyat ibagbagam no lay. Amin na mapanyo ibagbaga iti karuba ang nagsadot ta asawak. Idandanon damot lang ken kuana. Anya? Nanang pangasiyuman. Sardengan nyo day tangar aramiden nyo. Saan mo't apod no day ta? Anya saan apod no nga ibagbagamat? Kita man nagiti kukumari ni Berta. Makitang tangdanda. Amo da atulungan ti asawa da. Gam ti asawa mo ngay kuma. Anya? Adalatan iti balayaw nga agmalmalam. Tila ang agpadakkel iti mabagbagi ti amo na nga aramidan. Ay, anya laki din. Nanang? Syakti inam. Isu arumbag lang nga syakti kanunungam. Saan kat ati asawa mapinidot mo lang ni tayong igin? Hay, salbag! Nakasarita ko ni Uncle Pedro, kumare. Kasta ka de. Kita niya nga iti kunanaking kamare. Ay, kat nagwan Ay no, nagsaya atin no kasta. Agkadwata nga rin ang makitangdan ken kuha na intong bigat. Wan ako, kumare, umayak man man. Kasanon nga dagiti anak yo. Apay, nagpresenta ka rin ni Katuga nga, mamangitulod ka dakwada iti pagadalan. Ay, patsyamot na dyan, kumare. Nilakay ko ti mangitulod kadakwada tawan trabaho na intong bigat. Ay, kunaklaki din no ni bakit minda ti mangitulod. Busy day dyan, mare. Busy amapan makichismismis karagitipada na chismosa karoba. Bayamlatan mare. Tinapatag, amom iti bagim, asaan apod no, ti mapan na ibagbaga, nagsadot ka. Anyalaki din. Dadaol samotan ti panunot ti inam noli. Ay, diyak mawatan ni Nanang. Uray kasano ti pan nakisarita ken kuana. Kat kaslasaan na amawawatan ti maibagbaga. Kat, adakan ka day ta, ano kanunungam ti inam? Sa bagay, pudno mo timbaganakan ka. Isu ti inam. Isu arumbang lang nga isu ti kanunungam. Anya? Uray sana na saya ti aramiden na kanunungam lata. Salit kay di. Bakit? Saan mo takas ta? Anya, saan? Wan gayam. Awan trabaho inton bigan. Isu asi kapay lang ti mangitulod kan mangsukon iti anak ta di pagadalan. Ha? Tainak man mo't makitangdan. Bakit? Pudno ti bagbagak. Nakasarita ko ni bakla. Kastamutan ni Uncle Pedro. Inak mo't makitangdan tap na awan masasaw ti salit nga inam. Ay na! Makapangariyat mo't kat! Nay. Apay nga si kamot ang tinangso kon kadagiti ubeng. Apay ti asawam. Napan nakitang Nanang. Anya? Wala Nanang. Napan nakitang na nagpuros iti kamati si Jan Uncle Pedro. Apaw! Talagaan na paano nakitang daan. Siguro, tapno adamot pagpariband na. Akas kadagiti kukumari na. Nanang? Amok, ti ugali ti asawam nulay. Adap apal na. Isu nga uray nagdagang ti panawan. Napanmot ko no, nakitang dan kun date. Ay, Nakitang dan nga. Oho! Tatlo lang ada pagpapintas na. Salbag! Emaw, saan ka talaga mawatan? Ha? Idi saan pa makitang tangdan ti manugang mo? At da maibagbagam ken kuana. Sa ita na pa rin nakitangdan. At dalta makungkulam. Katpudno mo saan aya? Hindi. Kundit lang nga makitangdan na tapno da pagpapintas na. Nakitak nga men, hindi na minsan anak kapariband ni Luisa kat. Sigurado nga umapal, tinagsadot ang manugang ko. Isuan na panmutan ka no, nakitangdan Hey, diyak muking ka nga bakit? Nagdagaan ti panawon ita, gam na anusan na, at talaga, tapno lang ada igatang na iti pagpapintas na, aniya lakit din.
Agong unget ka manan bakit? Wanan ba ina talaga ti inam nuli? Anya, taapay manan ni nanang. Idi sa anak ang makitang tangdan, napanainis istorya kadagiti kaaruba nagsadutak. Sa ita, anak panak nakitangdan, at dalat na masasauna. Anya nga tayo ti kayat na! Ay, bayam latta ka din ni nanang bakit? Aw-awatan ta ka dilat, santa bakitin. Makaw ahawatak matkat. Ngam nalabasan ti inam. Pasig mo na kay babay naktiraramidan na. Nguray saan matapod no, dagiti mapan na chismis. Bayam ta ka saritak to. Ay saanan? Uray saan mo nakasarita? Suntumot lang awan pagbalbaliwan na. Anya, Agawit kami langan ni Jaili, alaak dagiti anak ta. Agdanda kayo nga gina. Kanunungam ti inam nga awan sarsadbi na. Salbag ti amin na salbag. Ay pangasim kumare. Sanlak nga angawon akasta. Ay sa anak nga gang angong kumari. Pudno ti bagbagak. Apag isong agbakasyon na nagiti ubing. Isong agawid kami langan ni Jaili. Ay, unay kat ngaminan ay aday akatugangam. Nagalas at talaga ti ugali na, pati rupa. Agasam man mat. Idi sa anak ang makitang tangdan, ada masasauna. Sa itari muwarak mat anak kitangdan, adalat ta! Ay, hindi ka pala dinurab tagnaka. Salbag ki di dayjay. Nauma ako na talaga, kumari. Diyak kumakait ti agawid ija iliming, no kastoy matlang nga kanayon. Ay na, saklatan ti umadayo. Makapasin na ay kamot, Berta. Makapa-stress tumot namin ti katugak. Isudalatan nga ginati agdan na tagkinkinawatan damat. Isulatan ati mga sikaso iti anak na. Anyan lakit di. Anya, ay nagawid ang ni Berta iya ilida. Kat, intugot na nagiti ubeng. Wana nang. No saan ko mga minakastater aramidan nyo kenkwana? Saan na kumaan na panunot ti kasjay? Anya, Nuan niya launay ngamin ti mapanyo ichis-chismis iti karoba. kwa. Anya nga ita. Napunwan lang arot ti pakat ko. Nagawid lang arudan. Ay apo, dahit ako matibaliwan yung aramid nanang. Bakit kayon? Ngum kastabay laang ti pakumikuman nyo. Ti agchismis iti tao. Ti dakas na. Ti manugang yu pa mismo. Kwa. Anya, pakaragsakan nyo kada apimanaw dagiti agiinak. Saan ba't akasta, anak ko? Anya nga ro dita. Mala, di ka madanagan. Agsublidan to ka din ulay. Dalag mon, aya. Dita, pimanawan ti manugang mo kinapukong, kapitaramid mo pakpakitan. Si kakit di mal. He, no saan kumagapoy taramid mo? Saan kumamapasamak na ita? Day tangiwat munto mga ti problema, nalaki din. Agsublidan to ka day, imposible mo ano, jay dalatan, kunkunana lang mo day, Ay, kit numapasamak na itang agsublidan tao. Pang-aasim ko matasardengam ngame, ti panagchismis mo iti manugang mo. Katuanan, anyangay nga raw. Nagsingpit ti manugang mo. Mapan mo ibagbagay ti tattawa nagsadot. Hindi nga ita, saan lang aro na nakaano sain? Ala, Stone, agsublidan taw kunakmanan nay. Bakbakitan ka kaslasan na makamaamiris. Ay na, makabanog laki din ay ati aglaba iti kawas mao no lay. Ha? Sa anak pa'y anak kaluto iti pangaldawam ata, naglabak mga raw. Anya ita. Mariknayo ang makabanog tar aramiden ni Berta idadapay lang ditoy. Ha, Nanang, no saan ko mangamin agapu itaramid yo? Saan ko maamapasamak ti kastoy? mala, hustaw na nakaw. Pasensya kay kuman. Amok mo't abidot ko ti amin. Kasaritam ti asawa, tagsubli na dito yan.
Ta iso ti mga sikasukon ka, ay jak magayam ka ba ilan? Anya? Ibagam kan kwa na sa anan ang maulit pa iti inararamid ko ide. Promise! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Ato iti sweldo ba kay? Naitat yung urayak ka. Naimbag man ta nakasweldo kayon. Ay kawan na. May ngamin ni boss itay ijay site. Iso nga intin na mo iti sweldo may iti makalawas. Ay, naimbag lakit din. Adamot lang maigatang iti panghandain doon Christmas kan baro tawon. Aghanda tayo kumamot iti uray basit lang. Anya nga ro nga iti luto mo itong Christmas ba kay? Uray, may 1 kilo a pansit ah. May 1 kilo a salad, kan may 1 kilo nga spaghetti, mabalinan. Ay kawan na. Naimbag lang nga. Dapag sasangwan tayo ka na iti openg. Aywan, gumatang akpay gayam iti lechon manok. Iso nga mente ka na yun na ibagbagat inauna nga anak ta. Kawan na. Gumatang ka ba kay? Iso na lang at ibadya mo rin ta. Dapay mo dagiti napalpalabas sa sweldo kanyaw awa ko king ka. Ha? Ang mga ngamin no saan kami ang makatrabaho iti do alawas. Iso nga yan anay mo dahi tayong tagkaw. Kanya kayo ba't tilutuan tayo itong Christmas? Kanakan? Kahit si kaman, Uncle. Noanyat kahit mo ako iso. Maday ta ka man na kunakaon. Inton ko nagluto ak, di yun tumamagkayatan. Nung ay agorder kay tilitsyon baboy kada bakla, Uncle. Anya? Unang, Uncle, siya akong di makamo ang bayad. Ay na, ay ka mayatak ay ti dahi talan daw. Siya akong di mang bayad, Uncle. Gamno dapay kahit malutuin, si kamatin natin makamo. Sige kanakan. Agluto ak tulatan iti pansait. Ken nagaramit ak iti fruit salad. Da isumat ti kaya dagiti anak mau. Katuwa na, Uncle. Basta jalitsyon, siya akong di makamo. Orderum lang, Uncle. Oh, tata. Nagsaba ka man nga imay dito'y balay. Ay, wan bakla. Excited ang kami nga may agorder iti litsaw na pang Christmas may kuma. Wow! Talaga lang ha? Ay, katuwan ah. Di ka nakakanaw timang bayad. Sana siyak. Siyak lang ti agorder. Rumbang lang met nga iso tagbayad. Tatakdakkel met nga amang ti sweldo na kumpara ken ka, Uncle. Ay, naku namon. Hala ah, umunag ka pa, Uncle. Agkapita kabayatan ti panagkitam iti minumi. Ay, wan man. Pilyo, kaunti kadakkelan. Nasabat ko man ni Tata Mario itay kumare. Nagapo ka na dito eh? Ha? Ay, wanan kumare. Imay nagorder iti lechon da kano inton Christmas. Ha? Lechon ko nam kumare? Ne, api akas lamas daaw kamare. Lechon ko nakarutan. Pangalaan da nga'y kumamot iti pagbayad damat. Anya? Api adamagam kanyak no pangalahan da iti pagbayad da. Ket no kayat mo akit agorder kamat. Anya laki din na ya, Anita. Kundi order la day jay at Tata Mario. Tapno adamanin i-content da. Iti kaanak na iti Facebook. Ay, para magdamanan nga dalitsyon da. Salpag. Anya? Ala, don't worry kumare. Saan abale, talimapay mo't nga aldaw sakbay ti Christmas. Isa panunutok pa yan na imbag nga gordorak mo't iti lechon. Sige. Take your time, kumare. Umay kalatan dito'y balay, no kayat mo tagorder. When no, i-chat na kalatan iti messenger, okay? Okay. Sulakit ti agumatang dalang ay iti lechon. Tapno adamanan i-content da. Awanan pain. Nay, bigbigat mat nga tumanabotob ka mat si ka Anita. Ha? Ay siguro adamanan nakaapa mo na niya. Ni nana mat, awan nakaapak.
Naamuak lang, anapan ka no nag-order ni Tata Mario iti lechon, ni dyan da bakla pang Christmas da. Ha? Kat, anya kumano nag-order iti lechon, di agorder ka mat. Ay, katwan anana, apa isulaya ti makagatang ti lechon, anya lakit din. Anya? Manulaang aya day ta lechon. Saan lang a lechon baboy ti handamin to no Christmas. No ada lechon baboy, adamot lechon manok. Ay, nagganasan anita. Ay, wan anana. Iso ano kayat yo, umay kay to ibalay me. Ado ti handami ko naktomat. Malaksid iti lechon baboy, kan lechon manok. Adda pa'y macaroni salad me, kan pansit bilao me. Adda pa'y lasagna, adda pa'y cake kan pansit. Malang araw tay bagak kinibas siyang. Apanak abakat. Tao may kami to yung balayo ang makipangan. Tay kape, palpaliiwan, Anita. Ha? Kasla itay pa bilang-bilangam na iti kwarta ngayon yung tagkuking ka. Ay, wanla kay. Adanas ka nagatangak into no Christmas. Sana balit maminsan lang mo't iti makatawan. Anya lakit din. Anya? Iso pa nga asim ha. Tasaan ka kung mga agungungat ta para madlakad na tayo dayjay. Anya, yang amin tigatangan. Agurdorak iti lechon baboy kada bakla. Anya? Wanla kay. Sana balit maminsan lang mo't iti makatawan kunakmanan na eh. Apay makaanay iti kwarta. Bilang lang. Umanay, anya lakit din. Sakto ti makaamo amang i-budget man. Kunak man no, lechon manok tigatangan. Kung pansay, salad, kin spaghetti, kahuston. Ay saan? Saan na mabali na sa anak nga gurder iti lechon? Anya? Jak lakit di kahit a panunutan ti tattao. Asyak laang di saan ang makabaal a gumatang iti lechon. Anya lakit din. Ay, kaslautag palta ta talaga ti panagpampanunod na dyan nga, Anita. Bakla. Wan nga ro tata. Diyak lang amin kahit tagsawkin ko anak eh. Isabi na ibaklat ta na sumanaoy, di may dito'y balay. Nag-order ak iti lechon para itong Christmas, tapno da pagsasangwan may, kun may siya, no bilang man ta i-content kaw, ay katawang bibiyang na dayayan Day tangarod kat. Amin matlangan kit pakibiyangan kan ikan na iti madi akay papanan. Di pa lang nga order mo, no kayat na. Ibagbaga na mat kat a panunutan na kano anay bag. Agorder sa jay ko nagsumait, ang mumutin na nita. No anya ti aday ti karoba, kaya nakaadama kay kuwana. Ay, nalaki jay. Apoya, nagadumatin na ta pinalingke, Mari Anita. Ado talaga Anya lakit din. Maminsan lang iti makatawan. Iso anas ka niya adumot at isagana. Sa bagay mo't kit niya. Mabitlang. Anya nga dagita imot mo nga adda istik-istik na. Si kakit di mo, kaskala ignorante mo. Anya? Paputok daytoy. Saan lang nga sinsinan na paputok? Nginginaan na paputok adi daytoy. Anya pingay. Ay kat sana all angarod. Sana all at napaputok na inton bigat. Siyempre adi. Malaksid iti ado asagana me. Adapay paputok mo't adapay akit iti isang bot ko inton madamdama abatit a Christmas tree me. Ha? Ay kat sana all manan. Tapno mo't pintas ti presentasyon ti Christmas Eve ko naman. Tapno presentable ama i-post iti Facebook. San akas iti ipopost dagiti daduma dita nga oray naka-blurred kan nagalas ti post da kasi gilata salbag. Nalangaron. Iyawin mo na kita pinalengkem. Tapno marugyamon dagluto. Kaya nagisambut ka dagiti sa sambut mo. I-deliver minton madamdama ti lechon nyo, mare. Apay ta nagadumot, yung tilotwang, bakit? Ay wan ado talaga tilotwag. Ngam pangasi agulimak kalaang. Saan ka manin asumanaot Christmas na Christmas. Anya? Ngam nagado bakit,
Ang mga nusan tayo, ang maibos amin na kita, kumasayang laing. Sana parikot day ta, Borsyo. Agpadigo tayo iti karuba, tapna amuda mat, nga ado ti handa tayo. Kang runaan na, tapna amuda nga adalitsyon na handa tayo. Anya? Saan ka mawatan, Anita, oh? Nay, adapay paputok a ginatang mo. Ay, ada talaga. Fireworks ko naman. Saan alalakaan dahi ito apaputok? Nangina dahi ito apaputok lakay. Ay. Maminsan lang iti makatawan. Isa pa nga asim taguli magkalaang. Kunakmanan. Mala, rugyam nga rurin tagluto. Uray lahat ng teletsyon nga i-deliver da. Nyalaki ideng. Napimpintas nga amang teletsyon ahandami di Christmas. Ha? Ay pagkunama, Anita? Nakita nga min ti post na di lakay a vlogger iti Facebook. Ni Tata Mario. Simple lang ang teletsyon da. Ngam teletsyon may ay, adda apol iti ngiwat na kung naman. Anya, ay dambala talaga da di alakay. Awan mo na. Maipapan iti pa nag-prepare tapno mayat kumamot ti buya na. Ay, sika talaga, Anita. Amin matlaangan kat madlaw mo. Tinapatag-akit adahan dada, ay unay kan. Ay, basta, napimpintas tinaramid ko kung naktumat. Kan ba isa, kasla dito ayan tayo kada kami lang ti ada paputok na. Anya, ay, kung naklakit din no adamot kada Tata Mario. Takun dilitsyon damot ngam awamat. Ay, sika talaga. Ipadlaw mo laang anaghanda ka ngam saan apang handa ti panggap mo. Tapno laang kunaan ti tao nga dakwar tayo. Kasta ka day. Ninanamat. Pudno mo ti ibagbagak. Awan to pa'y nangag ko paputok dala kay Mario. Saka tilitsunda awan apol itingiwat na. Nyalakit din. Hala, Tata. Katkatawaan mo't na nita teletsyon nyo edi Christmas. Ha? Tapay ka na, ubakla. Nakita na kano ngamin timpos mo iti Facebook, Tata. Simple la kano. Simple. Sana kasi tipos na abongga kano. Bonggay shoes. Ha? Anya? Wen, Tata. Tilitsyon nyo kano ngamin kat gagangay lang alitsyon. Ngam tilitsyon na kano. Ada apol itingiwat na. Ay, anya laki din aya. Kita anya kumaita, no one apple tingiwat tilitsyon may. Apay, big deal na unay king kuana. Ay, baluso nga talaga ti panagpampanuro na ya, babay. Kan amom, Tata. Nakunana pa'y kano. Adito ayan tayo kat isudala ang taada paputok na idi Christmas. Anya? Oray, day ta, kaya napanay bagbaga iti tao. Katuan. Amom mat na Anita. Paramag nga oray saan mat akapaparamag. Salbag. Ay, anya laki din. Naghanda kami, tapno da pagsasangwan may. Saan kami ang naghanda, tapno da pagparamag may, da karuba. Ibagak malaking kuanan, numasabak ka. Saan ko nga may nga afford ti apal. Iso nga one apple, yung iwat tilitsyon may. Anya laki din. Nay, nakaskas daw. Manday ta panaguli mo, mau. Sika, Anita. Agbaro atawa na nakamulang-lang ka. Ay, Kimay sa itong bigatan ti baro tawain. Apay, awan handa tayaw. makikitam lang nga rodan nga awan sa ludsodan pa'y lang. Nyalaki din na. Anya? Apay, awan na bati ka na kiti sweldo kanya wawa kuking ka. Ni, to sa ludsodan pa'y lang. Kat amumat nga ado ti handa tayo di Christmas. Manula ang ti sweldom aya. Anya? Kaya mo asawin ning gastos mo amin di Christmas si kwarta tayaw. Sumardan ka man si Kabursyo. Ang mga sa anak ang makapagtapon, mabakal ka. Ay, iso mo lagay, manakamulang-lang ka lang, kasta. Tawan ni gatang mo iti handa. Nalpas nga minan ti paramag mo iti December 25 kay. Itabaro atawan, nakamulang-lang ka lang. Nyalaki din.
Imbag ka pa'y kumari. Baro tawon nga agbilbilang ka iti kwarta. 1,500, 2,000. Ay, wala, Mare. Imbayad ni Tata Mario dahil ti kanya. 10,000. Imbayad? Bay, ada utang na kan ka? Awan, Mare. Nag-order manin nga mini ti lechon na pang New Year da. Anya? Abay si Kangay, Mare. San ka kading agorder pang New Year yun? Saan pa'y kumari? Kinapudno na kat awan pulos kwartak ita. Awan nga rod igatang ko iti handami iti baro tawon. Apay nga awan, Mare. Apay, impampaminsan mo amin na di Christmas. Wan kumari. Awan nga rod Agbarutawan ka anak amulang lang no kastala. Kasi ka man. Kundilit yun iti Christmas. Aduhan dayo, nga uray mula ipar para magkadagitik aruba. Naku nampay, da kayo lang da paputok na. Anya ngay ita, awan lang arudhan dayo into New Year. Akaalaa. Anya ngay nga rod, aguray kayo latan no adagpadigo. Ay kasi kayo man. Anya laki din. Amaw, no niya ti bagak itaking ka. Anita. Lakay. Kita man ti lang nga nagiti ubay. Ngawang pulusan da tayo. Kita baro ataway. Nakamulang lang tayo latan na. Agbuy-buya ka nagiti karo babi siya mga isang sagana. Itanda na. Kwa? No sana ka po iti kinaparamag mo. Saan tayo kumakastoy? Kalati pimpiman ang ngawang pa'y pulos may luto na may. Sana bali alakay. Inaklatan dumawat iti handa da ipag ko inton madamdama. Sana bali, di pa awang pa'y makaray. Ay, nga. Ang gastos mo amin, ti kwarta di Christmas. Di ka lang pinanono, may ti sumarunong alal daw, may. Kanya lagi din na yan, ita, may. Uray! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din. Umay ka man dito, Jure. Apay man ang nanang. Bagkat man da ito'y tamapantagla ko. Da kayon at imang bagkat nanang. Anya lakit din. Sagay sa ta iti bagkatan. Nadagsan no siyak amin ti mang bagkat. Syakmat ka na yun ti pagbagbagkatan nyo nanang. Imbaglakan ka ata, kasta unay alukmag mo. Ti man kinalumag kon ti nakita yo. Ibagbagak laang mo ti agpaiso anak ko. Isu addi kag sadsadot. Malaki day bagkata mo ti awit mo. Tabagkatak mo ti awit ko. Talo tayo nga rod ko mga agbagkat Tapno at damat aramidan ni manang ay bure. Isa ti mabate nga aglutaw. May bagsapam, ading Jory. Ay, kastamat ka, manong Jake. Anya ka diti masapul mo, manong. Ada ka din ni Ivory. Ay, adda manong, ngam aglablaba iti uniform na. Siya nalpasa ko na naglaba. Kasta ka di. Umay ko kumapasyarin ni manang mo. At awit ko at chocolate para kinkwa na. Ay, saan amang mga ni manang Ivory iti chocolate? Ay, kukwaklatadaytan manong. Ha? Ay, kwa, ginatang ko nga na para kinkwa na dayto eh. Kinunakmat, asan na akayat dayta. Ay, kukwaklatan. Kan syaklatan ti kasarsarita, manong. Sige nga rod, ading. Si kapay lang ti kasarita, ta urayak ni manang mo nga Ivory. Nabayagan ka na gururay, Jake? Okay lang. Tinapatag na uray ka. Ada ngamin kat kung ibagaking ka. May papan ka di iti assignment tayo? Saan? May papan iti marikirik naking ka.
Madlaw na bannog ka naglaba Eksakto ko mati chocolate aginatang ko aparaking ka, merienda. Ngam inibos mo't ni ading mo. Intad mo siguro kan kwa na iso nga inibos nan. Yak kumakayat nga itad, ngam magpilit may. Saan mo mutla ka no akayat? Talaga nga impakat naman nun ati kinarawot na. Pasensya amla ko man tikabsat ko. Kas dyan na dyan o da makita na amakan. Urahin nak dito mapanak dito store. Gumata iti soft drinks kan tinapay a merienda. Saan nun, Jake? Saan kan nga aggastos? Ang mga no allowance mo ti gastos mo. Mabalintamat nga agtungtong latan nga awan merienda. At damit kwarta. Saan ko nga allowance ti gastusak? Napanak nakibunag iti Hollow Blocks. Kasta ka di? Wen, iso nga urahin na ka. Nagswerte talaga ni Manang Ivory. Tunggal adda umay agpasyar. Iso akanayon ti umay da pasyaran. Kas ita, inggatangan pa'y ni Manong Jack iti soft drinks na kan tinapay. Idinto asyak. No saan ko pa'y apinilit nga inala ti chocolate itay. Di na pa'y itid kanyak. No apay mo't asaan akas ka ni Manang Ivory ti kinapintas ko. Anya lakit din aya ti kastoy alang. Nanang, adaman damag kada kayo. Anya day ta anak ko. Apay asaan akas ka ni Manang Ivory ti kinapintas ko. Anya mo tanday ta sa lutsud mo. Kad napintas ka mat. Isu na laang ta naglukmag ka ngamin. Agdayet ka ngamin tapno pumintas ka mat. Naglaing kanto mga min amang ilaban. Kasanong agdayet ak nanang. Mangilaban ti mang parparag sa kanyak. Saan mo't laang nga nasalon at ti tao no nalabos ti kinalukmag na. Diyan mo nanang. No apay mo ngamin anagimas ti mangan. No kayat mo ti pumintas, sursurwam ti agpakutong, anya laki din. Padasag nanang no kabaela. Umay ka man dito Jure. Apay tatang. Mapanbualaan di sabay di tuktok ti bantay anabatik. Tasan ko ang maawit amin. Anya matun tatang. Siyak manon ti baon niyo. Ni Manang Ivory mat kuma ati baon niyo asumang ati jabantay. Mapankakit din. Tapno ma-exercise mo dito nagdakkel abagim. Anya laki din datoy. Kaputadakkel ti bagi kaon siyak akanayon ng ti baonan niyo. Apay, saan ka maarsan iti kapsat mo? Nagbasit ti bagina. Basol nan ano apay abasit ti kanan na. Isu ti baon niyo kumamot tatang. Mapankakit din. May sabulig di awitam. Saan na balay tanaloom de jay? Naloom tatang. Kita am taalisto ka numakan ti saritada. Nagbayag kayo mga min amang ibaga na loom gayam. Sige tatang, mapanakaon. Adto yun ti saba, tatang. Ay, una yun anak ko. Kinan mo matan ti kagudwabulig asaba. Ay, makabanog nga tati sumang at ijabantay, tatang. Ay, una kan. Tsak tupay kabaalan akanan ti kagudwabulig. Si kantulakid di ababae. Sa anak tupay anapsog, tatang. Mabisinak pay. Sige, panawan kayo pay tamapanak iji kusina. Mapana mangilaban. Anyan. Apel si kati sumangsango. Ni manang mo ti kasapulak. Si kamot manong, mangpabain kamot. Apay, maday no sumango ket kabsat kumot ni Manang Ivory. Isu ti ba? Isu ti kasapulak? Adapay nga rod aramiden na manaw. Alangar. Urayok ni manang mo. Oray saan ka na sumango? Okay aklaan.
Uray klatan ni manang mo, pumanaw kan. Ay, anya ngay day ta nakakarton nga awit mo, manong. Kik da ito para kin ni manang mo. Eh, mabalin ka diti dumawat, manong. Ay sus, dumawat kanton akin ni manang mo. Apaman ama itod ko kin kuana. Ay, kakanil kun ati para kanyak, manong. Ay unay kan jure. Awan ka diti panagbayin mo. Kas kalag bibisin ma. Urayim ang itod ko iti kabsat mo. Saan kat akas-takas lamabisbisinan ka kung nagdakil mo tabagim? Anya? Ala, panawan nakman dito. Anya laki din. Pasensya ka na. Napabainak ti kabsat mo itay. Ha? Taapay man. Kasano? Nagalas ti kas diyang ugali na. Saan mo tin nga ubing? Balasangan. Iso nagalas ti kas diyang ugali na. Anyaman nga minan, di naramid na. Saan mo ta para kin kuha na ito? Cake. Ngam kayat na. Iso ti umuna. Kinunak lang arudan at dumawat tukin ka. Ngam ipilit na kit din. Ala, siyak tulatan ti makisaw kan ko na. Amo ka na sakit tinakam na kanyak. Gapoy tinaibaga. Pasensya ka na kuman iti kabsat ko ayulo. Ngam saan mo kumalatan a papapainan. Yak laheng kayat ama iruam na ti kas diyang ugali na. Gaputan na galas. As lagbibisi na ka na yun. Kung nagdakil mo ti bagi na. Kinasaumlatan ko man ay tinasayaat tapno saan ang nagsakit tinakam na. Kinasaok mo. Ngam ipilit na kami di kayat na. Iso day jay. Nakapagsahuak iti saan ang nasayaat. Adto yung tikay umay muramananan. Saanon? Kukumlatan. Gapo iti dayta kay napabay na anak. Saan mo ngamin arwamon ti agdawdawa ta nakababain. Urayim ang nga itadda. Ikan kamutlaeng kadagiti itadda kanyak. Saan kumot abukbukudan? Saan ka ngamin ang makaururay? Basta, kaya't kunti matay, gapo iti panakaibabain ko. Ay na, saan ka man nga agsasaw iti kasta? Sana nasaya at ti kasta nga ibagbagam. Basta, kaya't kunti matay. Nanang, sa dino ti ani Jory, kadwandak man nga agbantay kan kwa na. Kinunanang agpakamatay ka no itay, gapo iti panakaibabain na. Apay, asinaw tinagpabain. Ni ulo ananang, kasano, ipilit na ka ng tikik nga itad kanyak ni ulo. Ay mangibabay na talaga na itakabsat mo. Madanaganak nanang, ang mga no aramidin na timbaga nang agpakamatay. Ay na, saan na nga aramidin da ita? Kat no adlay di kusina mangil kilaban. Anya? Ay saan ka madanagan ta saan na maaramid ti agpakamatay? Kano mangilaban ti pagragsakan na? Kasano nga ta matulungan tayong agpakutong ni Jory nanang? Sikaman ti mga lokoy kan kwa na, tano siyak, sanak mo adanggan. Madanaganakan ka, sapsapulan ka, kunaklakit din no aramidam timbagam, gumadda ka madgam dito yung kusina mangil kilaban. Kasla pagayat mo pa'y nga ramidang timbagak. Apay ko maapagayat ko ngay, di pa'y katawan ti kabsat kon. Anya ti amok ngay, no kayat mo amapukaw akon. Saan ko akayat amapukaw ka? Di kayat ko kat kumutong ka. Diyak garod ka ba ulan? Marigata nak. Kayat kukuma. Panunot mo lang dayta marigatan ka. No kayat mo, tulungan ka. Ah, kasanaw? Simple laang, surutom amin nga ibaga.
Daytoy laeng manan ti kanak. No kasano ka ado ti kanak, isumat ti kanam tapno kumutong ka. Manon nga aldaw, kastoy laeng kabasit ti kanak. Kan awan pa yun mabatbati nga inapoy akilabanag. Wan ata kontrolado ti ilutluto ni nanang, tapno awan mabati nga inapoy. Ay, wanang agkakapsuta kon. Uray ata saan kamot amatay. Kita man kanyak abasitikan kanan na. Aging ga itakot si baby agak pailaang man. Kumot-kutong ni Jory ah. Gapot atong palan na amin nga ibagak. Agminarin ti kinapindas na. Nagmayatin ti bagina. Ado nga tanti ag gusto kan kwa na. Nga mabain da pailaang ang agaram. Gaputa dagiti ag gusto kan kwa na ita. Isu dagiti ag uyaw kan kwa na idi. Kasta ka day. Wan. Ti may papan ka na tama ti pagsaritaan ta. Kaya't ko ti agyaman nga men. Kamudyanan na. Siyak ti sinong batang. Uray sinungbatan kan Jake. Ti panagadal talat ako mati ipang pangruna ta. Amok day ta Ivory. Iso asaan ka madanagan. Adapay aramidan ni Manang Ivory. Isu nga urayam latan. Saan ane Ivory ti ka sa pulak? Asino? Saan mo nga ibaga ni nanang ko? Sigamot, tilay bagbag. Apay kumaan ni nanang mo ay. Sika, ti kahit ko makasarita. Taapay mat. Idi, saan nakakayat sumangukan ka? Saan itan? Oh, atoy. Cake, para ken ka. Dakkel na di cake. Iso asumango kan kanyak tag sarita ta. Diyak kayat ti cake. Lumukmagak laang dita. Kandiyak kayat ti sumangukan ka. Adapay aramidak manong yulo. Sige ka din ading Jory. Kayat ka makasarsarita. Awan ka di ti babain mo. Ah. Saan ka di akinunak, saan ko akayat. Iso ano awanan ti ibagam, pumanaw kan. Nay, apay nga pabainan nakmatan. Saan ka di nga isumat ti inaramid mo kanyak ide. Anya ti kayat mo nga ramidak ita. Sangwon ka na sayaat, idin to a pinasaktan nak ide. Pakawanan na ko ma, Jory. Mabalin ang mapakawan ka manong yulo. Ngam no da sa balipay nga intensyon mo kanyak. Suri laangan. Ngam saan ka akursunada. Anya lakit din. Anya? Makidam? Adon ti agaram kan kagaputakim kan. Wan nga rod manang. Kaya't agyaman ak iti tulong mo ah. No saan agapukan ka, saan ak kumakimot tong. Maragsa ka nak para kan ka, Jory. Kat sapay la kuma, ta saan kan nga agsubli iti kinalaing mo nga agkilaban. Namnamaamday ta manang. Papagayam, ditan tinagpatinggaan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayaw, anyalaki din. Insurat ni Miss Grace. Isagsagot ka na kayaw ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din. Imbag man ante, tanasangom ti umay bumisita dito'y balay. Katuan na, ta-retired ak nga rudan. Ayawan anya. Kaano pa'y asimmardeng kayo ang nagtrabaho, ante? Hindi pa'y napalabas sa bulan. Ay, aya. Nabayag mo't gaya man ang nag-retire kayo. Isu nga ro, da makapasya-pasyara kon. Di kay mo't ngamin makitkita ang naka-online ijay Facebook. Saanak ngag-Facebook. Ay, apay ngay. Katno awan to pa'y cellphone ko. An-anwan nyo ngay tidakkel ang maaw-awat yung a pensyon, ante. Nakabangko ah. Ay, da kayo at talaga, ante. Angie,
Nangikabilam jabayon ko. At adya radyo ki Jacob. Radyo? Ay naante, saanin nga uso ti radyo ita? Katno iso ti pagdengdenggak iti drama. Di baterya. Kaya't yu asawan, agdengdeng kayo pailaang iti transistor radio, aging gaita? Honey, I'm home. Saan ka na tagari? Ah, Agkarkararag ni Antik Consuelo. ha? Asinong anting? Saan mo apigsaan ko na lang arudin? Ha? Inayadag to pa'y taglut-luto. Tadi na kaya't ti madisturbo iti panagkararag na. Nalpasa ko na nagkararag. Kasta kayo kading agkararag, anti? Doa nga oras? In shortcut ko pa'y kiti na. 5 ko mga oras ak nagkararag. Ha? Honey, mangan ka rin? Anti, iso ti asawa ni Dambo. Yo, tita. Yo? Anya day tayo? Agmano ka ngamin. Saan nga amo ni Anti day tayo ako nam? Ay, una niya. Agmano akanti. Kasya na kanya po, Diyos. O sige, intayon ijay kusina tamangan tayon. Mabisiin akong gat. Saan ka pa'y amangan? Ha? Kararag pa'y. Ha? Sige, Nagatidtog mo ti kararag na. Mabisiin ako. Bendisyon na ba? Ay, apo. Nagatidtog mo ti. Tumalna ka. Ha? Siya kun ti aginaw, Angie. Siya kon, Anti. Siya kun. Agina na kayo laangan. Anya ti panagkunam kanyak. Nakapsutak una yan. Saan, Anti? Ngam bisita da kayo. Saan arumbang agtrabaho kayo? Saan nagkapabisita kada kayo? In kailangan agbuya iti TV. Agbuy-buya mat nila kay mo. Ay kat papanawa ka. Ay, saan? Bay ang mga agbuya. Angie. Saan nga ta nga adik day ta asawam? Ha? Ni, apay mat anak ko na yu day tanti. Nasingpot ni asawa. Napunpuno mat ti tato iti takyag na. Karasaan pa iti tato na. Kasta ngamin dito yung syudad, Anti. Amom, demonyo dagiti agpatpatato. Anya? Imbag no saan nakaadangdangran ti asawam. Lingdam dagita tatom. Ha? Tapay. Saan anagustuhan ni Antik Consuelo nga adda tatom? Unay mo dahitan. Mapan ka no iji impyerno dagiti adda tatuna. Grabe mo tan. Kinadngan ako na dagos. Amumat a conservative ni Antik. Aginggat kaano ayang agyan dito'y balay detang andeng. Diyak amo ah. Ang mga numakita lang nga daaritos ko. Ibaga naman ang adakis ako na tao. Saan batan nga agon daytoy transistor radio, Angie? Ni, apay ngay Anti. Ay, sapay saan na kompleto ti aldaw ko. No saan ko amangag dya paborito ka drama. Ala, bayan nyo ta ipatarimaan ko intun madamdamakin ni Dambo. Amo ti asawam ti agtarimaan iti radyo? Barang amo na Anti. Uray no computer mati inadal na. Apay, agtrab-trabaho ya. Win Anti, dakil akumpanya ti pagtrab-trabahuan na. IT specialist ngamin. Imbag man tay nawat da nga agtrabaho, nga uray nagado ti tatuna. Kabailan namat ngamin di trabaho na Anti. Apay kumaasaan da nga awatan ngay. Ay, sapay lang ko mga ruda. Takabailan na nga tarimaanan da ito'y radyok.
Taman manon ti kastoy alako di tapalingke. TV met ngamin itan ti uso ken digital radio anti. Saanen nga uso ti debaterya akas iti radyo yo. At dapat galot na nang isit alasti ko dahito radyo dante ma. Ay nasaan mo nakatawaan? Kita umkit din anya ti perdina. Itakla nga makaigumiti ka sa radyo. Kaya't mo tarimaanag. Padasam kabailam dayta. Padasan talukatan. Pagasam man dayta. Upat pa'y gayam adadakil ti bateryana. Kita umanda kita baterya. Ha? Ay sus, aglat-lati matan. Kan, apay ngay anapit-pipit-pit. Damagam akin antem. Amokon. Tinaltal na dagita a baterya. Kastamo lang amin ti aramiden dagiti naganak me. Idi ubing kami pa eh. Tapno pumig sa ti baterya, ti radyo mi. Ante, mayatan day ti radyo yo. Apay nga itawan mo itong jigalot na alastiko. Tinarimaan nila kay ko. Saanan ang masapul atalyan nyo. Kastagayam. Kat agunen? Una, ante. Nagpigsa pa yan. Adan pagdanggak. Ay, anyagay ti Berdina. Di baterya na lang, mat. Daan nga minan dagiti battery na. Jak pa'y nga bing sinukso ka. Kat mano na lawas. Intun maminsan, ante. Saan yun tun ataltalan ti battery? Ta iso ti rason no apay ang naglati da. Ne, apay asurwandak. Kat idi pa'y nga aramidag na ita. Idi awan kwartayo dayta, ante. Ngam ita taadon ti kwartayo. Kabailan yun ti gumatang iti uray mano a baterya. Nakabangko nga rod ti kwartak. Ala, saan abale? Tagimatang nila kay ko iti sukat dagiti battery adaan. Iso anapigsan day ta radyo yu. Ay, wan gayam. Ayan na ngay, jay lastiko na to'y radyok. Kasapulan ka di pa'y day, jay ante. Wan, paggalot ko iti bayon ko no agbiyahe ak. Anya! Isardeng mo man pa'y deta pa nag-computer games mo, sika, dambo. Abaya. Nangikabilam ije nangisit alastiko jay radyo ni antik. Bulang ko na. Takapay nga balang mo. Abay, kasapulan na pa. Inka alaan, kasapulan na kanuday jay. Inkan alaan. Angie! Ne, ante, kunak man no, da kayo ije sila dyo. Madisturbo akmat, di ta tukar di ta salas. Ay, nilakay ko, kasta ti kayat na adengdenggen atukar, ante. Ay, ibagam ta sukatan na. Satanas day ta klase akan ta. Sige, ante, taibaga. Pati kanta kahit ko adenggan ibaga na attackers. Ay na, ano samlat ta ka din? Sobrang dito kantem. Saan mat nga agnanayon dito'y balay? Nasurugan na makalawas na dito balay. Awan samot plano man nga gawin. Nakabakasyon laang. Imbag ko man saan na apakibyangan namin. Pati tatok ibaga dadakis. Kadyakiday na, panagkunam, saan ka di atatuday jay? Angie, umay ka man dito, hoy. Apay ka di, ante. Kita man dagita babae amagmag na dita kalsada. Kaaruba mi dagita, ante. Nagkikiting ti shorts da. Ay na, kastada, ante. Syudad ngamin dito'y. Jay may sa babae. Oh, adata to iti saka na. Kita, Bayan nyo lat taida, ante. Ay, dagdakas talaga. Nilakay mo, ibagam kit de, ta ikatan na dagiti tatuna.
Saan mo't apang ibasaran ti kinasayaat wano kinadakas ti may sa atao gapulaang iti tato, anti? Nagkunaken ka? Ay, aguray ka man, anti. Adda nadlaw ko di tarupa yo. Anya da ita? Italaan nadlaw ko nga adda gayam kiday yo. Bayam man da ita? Kasla tato mat. Kuha? Ni, tato nga ang paiso. Kunayo akagurgura yu ti tato. Ngam tato maday takiday yu, antay. Sigamat gayam da ita agmarmartilyo dita. Wanan tay. Sabado ita. Awan trabaho mi. Iso nga tarimaanat dati pasit ti balay na perde. Nalaing ka bagayam nga karpintero. Saan mo ito na yan, tay? Dagiti daduma akaan na ka kijay probinsya. Nuawan trabaho da. Aginomdan. Malipatan da pa yan ti agawid kadagiti babalay da. Saan nakakastan, tay? Nasaya at mat no ipangpangrunam ti pamilya. Saan ka din nadildilawin na antim dagiti tatak? Awan matan ti masasauna. Una ka ibagbaga na adha ka sa katao. Saan nan nga ibagbaga dayta? Anya laki di ngamin anti mo na ya. Bay amon. Nakita na mo't tipod no akinataong. Asaan ka mo't ada ka sa tao? Old school lang ngamin antim kag. Katwan mo't. Awatam latan ta iso mo't tinakairuwaman na ngamin. Oh, auntie. Apay nga tagal galutan nyo matanday tabayon nyo. Wala, taagawid akon. Agawid kayon? Nagbiit kayo matan, uma? Agasam mat day tatalo a bulan ko, nagtali na dito'y balayo. Okay lang, auntie. Bakasyon nga rod. Ay, agmay-may saak man ni Jabalay. Kadwak nagiti taraken ko amanok, ken pato. Kat agpasyar kayo latang amin dito'y balay ano at dawayayo, auntie. Pakibagam kanila kay mo Sorry, no nasair ko tirik na ide. Taapay kumamat, auntie. Jay, naibagbagak kanya na may papaniti tatuna. Awanday jay kankwanan, auntie. Nasaya at matgaya matao nila kay mo. Sana kas kadagiti lalaki ije lugar tayo. Ngay na, puro arak ken barkada ti amoda. At least, naamamuyo ti pudno a kinatao nila kay kong, auntie. Ay, wad. Istorya ito ije lugar tayo. Anasaya at gayam alalaki tinakiasawaam. Ay, nagswerti ka, Angie. Sana ka sumra kita iti trabaho, bakit? Taapay. Itulod ko gayam ni antim iti terminal. Ay, nasaya at man no napanunot mo dayta. Kendas ken akaduag nga agura iti basa pagluganan na. Ay, sige man nga rod lakay. Siyempre mo tapno maulit nando man, hindi umay agbakasyon bakit? Dayta mo ti kunana. Sabay kumaata umay tumanan inton sumaruno atawan. Ay, anya laki, din. Saan tayo akadngan ti pada tayo a tao? Gapulang itilangada. Anya laki, din. Bueno, papagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag. Dito'y drama tayo. Anya laki, din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay Panang Tarabay.